Pamirsa Bank Mandiri nyagayang jenah tunai sawetara telung atak yuta nanggu telung benang miliar ring Bali di sejroning nampenin penincapan pebuat jenah tunai oleh krama selami 14 rahina ngawit lulas kantos 26 April. Alokasi puniki nincap kutus 0,7%, yening saihang ringgalah warsane sampun lintang. Regional CEO Bank Mandiri Region 11 Bali dan Nusa Tenggara Winardil Gowo Mausang pamargi anyar inucap anut adung sareng pikayunan perseroan untuk mastikayang nasabah presiden ngemargiang parikrama ring pengrauh Ramadan miwah Idul Fitri untuk aman. Risampun keputusan pemerintah nyambut kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat. Akeh saking alokasi jinah tunai inucap anggen negepin pabuat pengisian ATM sanikar kayang 3,6 miliar rahina selami periode punike. Baik ketandani taler nyokong program Bank Indonesia Serambi 2023 inggih punika krameside nukarang pecahan jinah anyar ring Lurah Cabang ring Bali kantos tanggal plekutus April warsane mangkin. Ring sajroning nyokong panglimbakan jinah tunai krama baik ketandane taler sampun incapang pengisian ring kuentenan 330 mesin ATM sani nyambung ring jaringan ATM Link ATM bersama, ATM Prima miwah Visa Plus, sejebak Indonesia ngawit panguntat sasehe lintang, kantos libur lebaran. Tios kewentenan mesin ATM Bank Mandiri taler nincapang channel-channel pembayaran online untuk membantu nasabah digelis bertransaksi sekali ngangge mesin EDC tur aplikasi Livin by Mandiri. Citamaya Bali Pos Nguningayang.